Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 94 okushaba Ruhanga okuhora enkozi z'ebibi enzigu. Ai Mukama, Ruhanga omuhoozi w'enzigu, iwe Ruhanga omuhoozi w'enzigu, zwisha omushana gwawe. Imuka okiweere ensi emanja, ozimurire abamaryo ebibashemeriire. Mukama, ababi baryahisyahi okwehimbisa, batungikirira n'ebigambo byabo by'amaryo, enkozi z'ebibi zoona zehimbisa. Biita kuba abantu baawe, ai Mukama, kandi babonabonesa obuhunguzi bwawe. Biita omufakazi n'omunyihanga bahotore fuuzi. Haza bagira ngu Mukama tari kukireeba, Ruhanga wa Yakobo tari kukyetaho. Imwe bisire by'omu bantu mwe nimuteekateeke, imwe bashema mwe muryagira ryara obwenge. Owatiireho okutu tarihurira, owahangira eriisho tarireeba, ohana amahanga tarihana, kandi ariyo yegyesa abantu obwenge. Mukama amanye ebiteekateeko by'abantu kubiri nk'omwisyo konka. Ai Mukama, aine omugisha omuntu owoohana okamwegyesa eby'omu biragiro byawe, ng'omuhuumuze areke kureeba enaku, okwisya obw'ababi barimirwa ekiina. Ahakuba Mukama tarinaga abantu be, n'obukwakuba okusigaho obuhunguzi bwe. Ahakuba emanja ziryagaruka zicuubwe omu kwishikirira, kandi boona biine emitima egororokire baryakukuratira. Noho riimuka akandwanisiza ababi, noho ryemerera akandwanira n'enkozi z'ebibi. Kuri Mukama atarabiire muhwezi wanje, amagara ganje gakarahukire kutuura omu nsi etagira kateezo. Kunagizire nti mpwera natereera, embabazi zawe Mukama zandamira. Kunteekateeka bingi nayemereza omutima, okuhumuriza kwawe kugwisa gye amagara ganje. Abategyeki babi nibabaasa kukwatanisa niiwe, abakora eby'itima nibeekwasa ebiragiro. Beeterana kurwanisa amagara goshikiriire, bacwera otiine kaba orubanja rw'okufa. Konka Mukama amberiire orugo rugumire, kandi Ruhanga wanje yaba orukiri rwanje rw'okungiramu. Aryabagaruraho okutahikirira kwabo, abamarireho kimwe aha bwobubi bwabo. Mukama Ruhanga wiitu aryabamariraho kimwe.